Ay, lagpas. Ay! Jumbo. Hinaklit. Hinaklit niyang bola. Ay, ganyan dapat. Ganyan. Ganyan. Ay, baliktad. Dapat ganyan pala. Ewa! Kaya mo yan. Oh! Shoot ba yun? Tindugman ko din. Tindugman ko din. Ayun yung ano, first quarter. 8-16. Shot 3 points! In favor of petromin. Oh! Go! Oh! Retro. Nakahabol sila. Sumpis. Wala. Sekreto talaga niya eh. Ano ang pinagagawa? Tao, bro! 10 seconds shot clock. Oh! Shot! Lipat yung ring. Ilipat mo sa likod! Oh! Ilipat na rin ang ring. Sa tagilid naman. Three points. Shoot, bro, Lhoy! Oh.